بليت مشفانين هيشا اجرات فاخك نافينا دم بارتي و بارتي اكو ماريا قال جاها بدا ام درباسي سيرتي بين نواف بلك اندامي ريفا بريا جاها بج سيرتي ميواني منا سلافو ريزبو تككي نواف كك نواف بيوندي جاها بدم بارتي رنها دوم دكن تکیلی و هجا دوم دیکن هجا یعنی شکل نهوچاوا و ده تزانی اوشتا دل خدا نیوسکار و سیاست واره ترکیه خبر دادن شکلی دی به بیک وره شبر وی خاصی هر کس نهوت تابی دم پارتی استانبول ده باجار مازن ده خواتی که اوه هن ایزینگه ساده 15 هیا AK Parti ji CHP jî ve mesele de divê têkiliya wa bike. Lêberî tabî mesela demê ye dem kîş partî bi vê îtifak ke, bi vê îtifak neke. Gora wê ew jî dora xwe pirsin û siyaset vanê xwe pirsyarê xwe pê dikin. Em jî hêviya wan. بله ككي نواف تزاني يعني باوريك هي وساتي فكراندن كو گر باشاك دميرتاش كانديدا دم بارتي يا اسطنبول يبانه جهه پر زحمت تردو لينو ها مرال دانش بشتاشه جهه پر حساني تره تشاواد بيني اینها tabi mesele که ام ملت کرد انسان تزانی گرتی به انسان مقدوریت وی سیستم ده به ام هر طرف وانه ایرو باشخ تزانی باشخ خانم چه آختا برز دمیر تازو برز باشخ حقیقتا نف ملت کرده تحجه کردن قیمتی که وایه جهکی دی داتینن مقدوریت برز دمیر تاشه بروی خاصی باشاق باشاق دمیرتاش استانبول ده دانی بیا یه پچکی رای اوتشته یه جهپه یه آنی بینا حال خواده لبله دیسا اف انسان نهو دانی جی پارلمنت ما گونه تزانی یه سرتی یه گونه نه انسانی خرابه انشالله ملت گورا یعنی حتی نو کا کرد کیش شاره دریا ده پتر راحت بینه باجار مازن در استانبول، انقره، ازمیر، انطالیا، آدانا، مرسین یه دیسا برای خواب بدن و از و تخمین دکم بله دیسا یه برای خواب ده جهبه یعنی افتشتا آق پارتی پیکتی و ملکی داد بجه هون کرد بره منه و ملکی داد جید بجه کرد که ده همین هرن خلاص کن افتشتیش هف دیره افتشتیش هف جدای ملت هدی نه ملتی که همه همی تست داری تلویزیونات که داری تزانی نویسکار و سیاست وانا دیگره از باشک دمیرتاش تابی نهاتی دانی جبوی جهبه چطره از یوی تفکرم كيكي نواف تزاني مثلا اف دنگدري دم بارتي رخنه دكن دبيجن كو اتفاقا دم بارتي كو لگل جهه شي بوي دم بارتي تو استفاده تو فيده جوان اتفاقا نديتيه قالوا في جاري يعني غير اتفاقا كدنا بين جهه ودم بارتي ده شي بي جهه اماده هند اخوازين دم بارتي بجيبينا میا پاشی فهم نکر يعني جهه اماده جبو اتفاقا كي هند اخوازين دم بارتي بجيبيني والله اینها نقل دیجه تدی مدیسا تام مهوان کرن مهنگه جی گود یعنی ایرو یعنی هوجی دیسا اثر و فکر خامه ایرو تزانی سیاست ترکیه ده یه نیزینگه هف یه بکار بیت سیاست تزانی هف را ببورینه یعنی چمکو بنجه ها جهپه یا دم پارتی یک بنجه یعنی تمل و بنیاتا و یکه یعنی انسان مثلا حتی 1991 جی ایوا انسان را ما هفر سیاست دیکرا بروی خاصی مدوی تزانی
هەورە تزانی یەکی تیکێ بکەن سەر تزانی وەرێن تزانین ئەو تشتێن قۆیم سەر تزانی بنیاتێک تازە بکەن یه ئامادە ببێ مەجبورە ئامادە بێ هەردوو پارتیژی مەجبورە ئەڤن کێکێ جەمال Tu zanî kekê newaf Kurdiya te ew qas ciwan e ew qas xweş e ez bawer dikim di nav CHP de keş te baştir ji xwe bi Kurdî naaxive. Kekê newaf niha zimanê Kurdî. Di rojevê de gencên Kurda ji bo ku zimanê Kurdî hil bijêrin. Yani weke CHP çima helwesta girêdayî zimanê Kurdî nayî nîşandan. Mesela weke nimûne li İstanbolê jî. Li İstanbolê 4-5 milyon Kurd yani kerem ke. دەنگێتە یە پاشیمە دیسا پێک من گوت کەکێ نەواف مەسەلا li İstanbolê 4-5 milyon Kurd hene. Yani şaredariya İstanbolê dikarê gav bavêjê ji bo mesela zimanê Kurdî?